Ko le ke hu wha mo I he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whatapu kutope, whatapu atu pa me he proklaman. Kia tā mo e whainga maari e koe ni I he whiwhin ke whakahoko atu ai e whatala noa proklama ko I e whatwhanua whau. Pea mo Paula Piwen Piukala ko e whawhonga whare rea ko I a tongata whitu I he whainga maari e koe ni. O e whiwhin whataonga be ka inga kuongo le rea te pe tau proklama ke te kumotol. Ki apina, mo e kole whamore more atu pe I he whaafoloa ke lere mei tau ngahi proklama koe tau wanga mahene aki. Hange koe ko na aku whahokatu koe me koe proklama pe taha pe ua lava lere atu he whai taime atu koe ni. Koe ngā whatongia ke he ku whai kia whe mo ikina, ka koe ngā ka ku tuku e taimi, koe ngā ku lava e proklama koe ni whatwhanua whauke ke I hoko atu pe. I he whainga maari e mau pe mo e whafofonga.
ku o te tata lirei pe ma tata loto mawhana ke tingi motol kotoa pe. O ku mau kau mo ki maua I he polokalama I he whiawhini. Whataonga pe kua ngore rei atu tau polokalama ke tingi motol. Pe ha whetu ke lawa whanongo ai tau polokalama he whiawhini. Taimita tau ko whiawhia ki tata lirei e whafafonga koe atu ngata whitu. Paula pimeni pikala I he laine. Pimeni malo tau mau e whiawhini. Ko ilo pe mahalo ku mau alwatu he daini ke ki I ofia tu he tu abo ai Amerikan. Pe ku te ke fu wa ukiai. Ka ku mo fefe hake pe mo I he whiawhikoni pime. Kore te bige o whanga te whaitapu. Koia. Kore wha mo be he ki tō mui. Ta ma tō tāpolo de nai boko. Mo moko. Joi. Oe hawa tō ki mo. Oe tō ki whaika maari e ni ngai. E taki me be solo e ai siu ki Karen. Oe tau tutu. Tau mai hai ki mālolo mai e ki he ni o. Enjoy ngai. Ngai malai tāpolo e whanuani. Ke tu koni ku ke fe ia dai nimi he ta programa koni fe fini ko fe tu ku ke ia yo malo lo ai dai nimi. O go I Frisco e dai mine so na we fog me e weekend I go ni e me Korea. O se gitana tu ngane. E fai Korea e gitane si ta. O fao se gi fa na we. Tau fo me be o malo I be ni agi. O freni be no. O wa ta na Hawaii. Mai ki pati pasio I foi fea dai to tongi be ni Korea pa. Winga te foki mai be. Ta te to foka tau ki o kala ni ho. I ben wu ka au. O ala be fisio ala be. I turi be orele ki. Koi tu fu koni hange ko ke pamatala ke na wakai pe o ku na me lava te kai fine iki pe me ko ngala he family he tanak tu koni na mo yai I he tanak tu ko ha ofe fine ku fe anga e tunga na okay ai tanak tu ko ha e plani hoko atu ko ia o fe fine he o sikone tanak tu o ku ke no fo pe Korea pe ku poko pau ke foki ia ki fisi pe ko tonga nga weke. Koia. Ko foki foi e tahi nei ki fisi. O whenga ni fo tau herege. I ko mene ngau ki tonga koe ko pologalam fo koe nei pola wai ki Korea koe. Skola sipe a Korea na tuaki ki he. Ko skola sipe ka na tuaki ki fisi e. O ka ko si o ko ngai no ko ina se pasiki. O ko je fa mal ho ye ke ngau I Korea. Ke ngau I fisi. Ke bege. Ko programa a Korea ke ngai tapa ke mamani. A we bego foi. Toto nge au ia ta. Be mamani. Ngai international student. Mahalo ko raki bego exposed o bego na o mai ngai whenga maari ngai malai chinia. I whanau ako he ngai whanua langa hake. U toto Afrika. Mo Asia me mo Pasifiki. Kako o spoki foi ki fisi o malolo ke. Tok whakatau ko ia o malo te bigi tonga whakaina. Mao au e. Ko taha whuke whakama kia e solo ke. Ke ona koe whanau ke nau. Koe whakamu ke nau anu ngau e tonga. Ai koe toka taha begos I ngau e fisi.
Itafakone vakone veterinary to tamano Kako ne whaka o ne te whakahawa be I tonga ke be ke hawhainga. O si kai ko mau ki tonga ta whakoin ke to e tā ke whakamon manu. O ko nau toki seated pe mi fisi mo ase ria monu sira e. Okay. Ai ko tu foki I ho wakai ko ia e viven ke he ako ai ko ya. Ko ha no fu fai ke he tawanga be foki he tau fonga ko I tonga ko lahi ta e tau familia mo fonga ko ia fisi ai tau fa close off ha ke pe me tonga ki fis. Tu fa ke lo pe foki ngai va ko ia USB o ala te ni ke ngai fonua ke ko ia ko ngai va ku fale renga polo kalama ai USB ai ka ko me ko ngai feitu uia ko tawanga maheni ke ai ko tau kolos ke va ko fisi ko tau ha ki New Zealand tau al ki aseria me ko tau takai holo ai I he ako be ni hunau ki al ki Britania ka ko ne tu ko tau tala no ki he ako ko a Korea ko o gua no fu fai ke he mo sistem ko tau ngau e aki he Pasifiki pe una wa au fi pe ki na tori. Iyo, ko e kau fuke u mala engineer mala e tu ki mua ia a Korea e tau te puto ke infrastructure e mo e teknologia ko e ne kau fuke taine da he topu ko he fika mo sa inisi me fisi Nei o te mwene ala dai ko I Korea na struggle ia he fika foi le volo ke he agu ai Korea nei pau ke te fi mau u tiu tama ke he na gulava pe o tala ai ke he le volo o engineer I Korea ba mo anga maheni ko fisi o ku na fo be fo fisi Portugal ke aseria he fica pa mo compita sai na ulava pe ko pilele pe lai de taimura kanai na aku pe he tai kau ai tahine ko ni he le ta ha ko me fisi he ko skola sivi fo na ta hape kana o vare o bito hene formatala ko ene swakol he fika Pele volo ko fika I Korea e university ko ya na swakol ya na te fie mau ai extra tutoring ya ko no mo ni fo ka fu ka Korea ya he ponua ko fakala kai teknologia mo te fa ko ni infrastructure sa NCD ko tahai ni nau nau u prokalama kamata ke nau introduce ai ata kayo o Korea I he ako ki ngai fonua hangi Pasifiki I ngai fonua Fili ko ngai aku mahu inga pito ko ne tu ko atau tori tonga o ku ai ha tau whana wako o ku mau hanau whainga maari ke nau alu ke ngai whanua pe heo ako ai pe o koe ke aha whainga scholarship ia me he tatau pe me pure anga ko ia Korea pe ko se aina mo mea
o mai whakapatonu ki tonga ki ako koe tau whanau. O te ege aha, ko I loko ka matape I fisi, ka koe ke fuufolo ane, hono ka mata polo mago ni fisi. Ka koe foi skola sipe taha, o kunau awot he tau ke tau, Nau tutonge foi tau kakato tau nima, o whaia I koe ture ini, whaia nau prokalama ako. Koe mahino ka au he kuwhatana o mo ki tahini, o ku ataha pe ki ataha pe he Pasifiki. Right now hange ko fisi pe o unga kua ambastoa Korea I fisi. O ku nau tai moa he foi programa ni. Pe wai ke ponti ke pe ke foki manga o fisi. E longo ngau I pe tu he Pasifiki. Pagi bege fa malo I pakapau mau behana ngana to Korea ko pagi bege ke hange ko program wani aceleria monusila wai condition ke te foki o ngawe feitu wana te na awote scholarship Koe malae foki koe ni koe tahai malae o aonga lahi apito civil engineering o ku aonga apito ia ke ngahi whanua ku I tau tolo he Pasifiki a kaon usila seria me koe malae I loa ene I he tata te fito ke tau infrastructure development langa koe whanua mo ngahi whotutu mo me kua pau ke iai kau civil engineering ia ka koe malae koe ni koe ke whatonga I oku o CIP ka kai kuna ia ka ke te pehe ki hange ke ngahi malae ni I he ako oku toko lahi apita neonga folau ki muri kau toke tā mo kau hafua o ke toko lahi pe I he tawhaki koe I he ako I he education ai ka kai ia ko nau graduate ai ka koe malae koe ni civil engineering oku ka waore pe ku hiki ha toko taha toko ua ia ko fiu ko mi hola tau civil engineering ya da dori tonga I malai ko man be ko teki to la he ta nim ka ke wilo ke ko ia sol ta fo ke ngai me o ko tu ia ke ai he ga ke tau la da do fo kala ka wale wa ko tau ko tau kakai o he ke la va ia o fala ka le o nau toko la o whatano fo ke iron sharpen iron he haalo aki o uka mea to matalanga mo masila o ko kau tui o ke mata vai va ko ni civil engineering I tonga pa mo Pasifiki koe te sio koe tau pepe I Amerikania ko sio lahi ai sio Korea China ai design koe me koe hala pole anga koe hala whakawakawa koe tā nolo oku ka iaha no whakangatangata oku alwe hala o tā fisi mo tā wani he a tāba tok whoki whunga whonua nau malawa design tule fiki in and out ngahi connectivity o me ngahi city me ngahi fitu ko sio ki tonga ko tau hala ko foi tele pe fu ka kere o tan so ke o very simple ka ke toka kobe be mo lo o taimea o tawanga o feuia ai level my dimensions o civil engineers he ko na unga fatongi ai ai ko fa fia porque ka ki ka ta ne fai ko Korea solo ko no mo ni
mea na whatupa ke pehe ke toki o wale pe. Koe taimi koe na aku palo pale mai pe mo soa laini. Ke ngau i tonga e soa laini. Taimi koe a so i taini koe ni pe tau tahape tau ai taimi koe a. Koe whiri koe na whai ke u ave, ke u hiki mo whamiri i whisi. Mau whehanga i koe pe moe soa laini. Business mo kia tu boto ai taimi koe. O ni ngā partner. Kau ngā partners. Koe ko whiri whai ngō fua. Ka nega i teu lava si o mai au mai te ahon. Taha mena ne hanga o whakamau ho kuroto. Koe taimwhu koe ni koe. Nai koe piriniska launi amanaki koe ia tene take over whonua. Koe te wena kusio ai ki he no hange o ngau e hala ki he kau business partners. Ai ofa mo e whalala e kakai e piriniska launi pe koe tui hoko. Nā ku o ngoi whainga tai au. Nā ku whairewa tūtoni ke mau hiki ki fish. Kauhanga o expose ai mea o koutua is an injustice. Without knowing koe hae ai pore moi whainga tae hal whanonga koe hae. Ka koe mea nei mea nei koe mea koe ni ko wha lawe bigai solo o whi lawe bigai he ko ngā hoko toa koe tau toko lahi. Ke koe whakarea nei o mai ka te au he taimi koe ia ono whare. Ke ua te o toka ngā beau ke ki whanau. Oa te toka ngau he koe. Ke koe whai hala toku a ia. Ke koe ke siri mana koe toku a ihe pureanga. Koe mea ia koe fumea fuoloa. Fumea ia o si lauita. Koe anga ia whakata anoa. O te hoha au ki ai. Ka nega i tui pehe. Nega i tui lava mau ka haure re ke whanau kau ka tukunoa. Pea pehe pea uia ke tuange ke kaka i ke nau whai tūtoni ke. Mea koe ka au. Koe ke uwhenga au e au he atakai pehe. Tupunga e mau hiki. Whiunga tonu pea pea moe whakawhina e whaiange he Peace Corps Amerikani ki he koa. I he ngau e whatoke tā i he kautaka Peace Corps i whisi. O incidental pehe. Koe mea ko whelawea kia he ko no hinga. Negai ke ilo ai pore moe unknown oi whiri ko ia. Ka nau whiri pe ke whai mea utotono. Neongo ko whainga maari neongo na ulawe hoki taim goia koe wahenga nei o mai kau he soalai ne taim goia nei laka he wahenga pare mea whanua. Koutu na ko isiu wani na ka isiu. Nei tō mahe whanua. E nei kaua ai loto mamahi e kakai e nea o mai koe ke wahe maa no. Koe ku na ku hiki mai au ki whisi wahe mani ma. Koe lawa ni tau o noa wata. Koe ki taine koe neto ko se ako ka tau atolu.
alinge wafa. Pe whakawhiwhia te au o whengo i toki lava sio. Koe tako e koe whainga maari ege e ko e ik whanau. Ne peke au te amanaki te te whoki i tonga. Peke te aha kwa manaki nau pehe ko koe ku hiki whanua. Hiki whanua ua. Kaimi koe ni o si langa e au o ku api i hate i hau. Te au whake i pe au iai i he ku tau ke te. O ngā peko si o ke whealoa kai whamiri mei wawa o mō mōri he. E kai i te hau kwa mana te au te te whoki. Au maari e mea koe ni sola koe. Whange ko ulau koe koe me nei. Toki whakatupa ke. Koe taha whoke ni ai vi sonia a piukala. Na hulau e tohi. Koe ki tohi koe whao he kau pisikoa na nau nofo i pangai motu he. Tahiwa ua ngō furu tolu ngō furu. E mei centurion me ai. Pena nau whakamaunga. Koe tohi whawhalala. Angena e main character piukala he tohi koe. Nei ai whihui ai. Ai ongo pisikoa ki a piukala tuka hahana. Hane whakaamu hane. Koe whaama piukala he taimi koe ia. Ia koe ne whanau. Koe taimi koe ni koe ne whawalahi ta ua. O stara no ai be piukala ia i pangai motu. E ako engineer ono wha. Koe unofo o whakau kau loloto ke mea koe nini. O koe ko haku. Koe ko haku. Ko haku visonea. Koe visone nei. Whangakui. E nau mahu inga ia he ako he taimi ko ia. Koe tala noa ko koe te lau koe ki tohi. Ai koe ki tohi ko kui po koe village of Pangai. Lau maari e ongo pisikoa. Ina hanga o whau. A tohi whekawa ku mai urunganga. Alu sa whakatonga. Mo ui koe. Matui ko Pangai motu. Koe tofi ai ai tu. Ai koe lai whiri he o ngō mea ai taimi ko ia. Ke nau alua noko ai. Ke kaupikoa koe ni. O whau ai tohi whekawa pa mo culture whakatonga. Urunganga whakatonga. Taimi koe ni pe taravausi e a piukala. O tala noa ni o mea ai. Ai tari koe he piukala he ataka i koe ia. Ai modern civilizations. Koe pehe koe ki suna e mano no koe ki kote. A weke taimi afu. Pe o ko fe ai afu. Mai mano e su pau peke ne tui e suti. Ke taimi roto pa mai. Ahi. Matu ko taimi koi waha mai godi. Me tahaval fitni ma. Ai tari koe e tau wha haue a koni stūtone. Ne hanga rewa fe mahino ko iai o kutana ke misnare moe. O fe tuku koe he sias whakaongo ki sene. Ne hanga koe o whakotua i koe sias tonga. E aha, e tāna ki pe a misnare i tonga. Tane whekau i kapa te whatonga e sias tonga. Sias tonga tawa taina. O ku nau te unga malanga ke ai suti moi kote. Koe konga ia o e movement a tau whahau e tau whetukutuku me he te unga whakahite ni o alu ke te unga whakamodern civilization.
Oke, ko umari ko lau ki. Ko mau ki to hi ko fo hai motua. Ai ko na o ma do ko na fa we to hi. Ko to ke ta sino. O fe kume mai ona maheni mo saia. He taimi le ke minista mo ia saia. Ne hanga tuko e kopi to hi. Ka ko to hi ko ni na ko taimi na ke ya ko i OSP. La ko ma we he lai peli ko e. Ka ko wa ko sio e. O hame o koko. Pau bege wa ke no vision e. O no mistia. O ko tui pai ke te mo i ma piu ka. Mare roto ka taka pa je. Ka ki au ha ke ko bulau. O kai ko ki me sisi. Ka ko sio ke lava nge fine ki ko tu e solo ke ilo le pe ai fine ki mo ne o mato le mato. Ko mau ma do pong pong ye o raki taki ma do fine ki o ki tu lo po o raki fra fu e vanilla new raki fa new for la ya to ke ako tu mai o hi neng mo fe mo ikina fe mo ikina au pito tau mua me lau mari e lava peo ako ai whanau o mautoru goni he a mautoru hongo fulu mahalda lava peo ako toko ono o pene whanau e whakaukau i au he o ngoi pe e au ne kai ke mau e pou o ngoi ne kai mau e se te au nga me fe mau ono ke ako tore vai au e whanga whakaukau e uhanga o ako e ange whanau i me ako nei na kutui nei to ton ke wau ki ai e whanga i whakaukau kai eu no fa whakaukau ke nau o ke ako ke pehe ke nau mau o katoa he whanau tale ni tiko e ka toki o vale hake pe au he whatonga e ako o kukai o skata na to he ako pana o nga o fa professional ka ya ta ke te puia ke ka ku pe fra malo ai be solo he family ngai mai ni ngai kau nga mea hange ai pe go malavalava hu fatongia he na wala mai beta lava ma fonto fa fine kola tu ba mo fonto ngane e finga ya ke ai fine ki he ko ne tu go ga ma tolu mahal ko ko fa o se fa mo puna ya ko yo to fuma patungi malolo ai be fine ki ha wo ne mau haki ya a fia ne sio e ola ne fei lau ko no moni ko u fei lau ka to pe ko sio go e faingata o ala foko fetaula pa moi mo to pe fikau e ki sias na e fra maunga ge ki tahine e taim le ako ai go i korea o tala loto maria ai fikau oku ngawe o fai ako pe university he va ko ne artificial intelligence ya une pane ba ko taten ko ni le fa para ngele na ya ko ia americani ko ne fakatala noa
Nane experience e whainga ta agoe ako goe I he whanua mōri e international student. Nane hanga reo whātau mua ai ki hiasi goe nane hanga toka ngai I he kau international student. Hoi sape koe. Taha ene ngahi whaka mō ke hoko ai kau ai whanau ako international hoko ka kau taki lele te taim te nau whakenge ngai whanua. Ai wahe maari e whaiwhikau e solo nau. Nā ku whakau au koe anga tuia kau kōrea nei tukua kōrea ki langi. Hene whakamatala. Ma kou tala noa me whoke island time. Anga ai mo oi o he Pacific island day. Ko kena tau whata noa hele. Whata noa mai ki tahine. Nene whakawhi he tanda iko ni mautor ke mau I tina. Ko whata noa mai ki tahine he me koe taimi. I Korea. Ko Korea. Ko te tōmu he taimi u nau tafuru I lahi. Nau ita upito. Ai koe nau pehu. Nau ita upito. Ka upe he kau whau teksi. Ka pau te taha te teksi ki ha taimi. Ko te ki tōmu I pe ai he taimi koe Australia teksi. Australia. Ai ko kusi o koe ke whai kalchanga. Koe unganga koe ia. Tau uhinga pe tau pehe tau tolu koe tau hanga o tari. Koe taha noa koe poko mau taha noa koe moi palo whesa tawai palo whesa. Na pehe pea Korea. Ai koe tau fitua ne. Na pehe pea Korea. Tau fitua koe koe. Koe ne taha noa. Na si o ia I Korea. Ai koe nau whataha noa tuka koe Korea na toki o se tau lahi, o se manau tau loto whanua bea nau tolu North Korea, South Korea. Ni mango fulu tupu pa nau toki I mafuri. Koe tali koe motuana, hinga mafuri a Korea. Koe aluanga e kau missionary. Anga rewa he taki o Korea, tahiwa ni mango fulu tupu. O tō tu e koni stūtone I ngahi I toka te rini whakakaristiane. Pea nau whinga rewa ke tatake whanua. Piu rewa nau koni stūtone re riu whakakaristiane. Tatake whanua. Ke waki I tari he kakai ai lotu whakakaristiane. O ego nau koni stūtone matungai. O toki mafuri rewa e whanua nau langa mai a mai ke hani. So, koe mehe nau ta whatana whuki mua. Mehe malai waka puna ki kolo mua. O koe hala whakawaka awai whio ma kilomita ua tolu. One of the longest bridge I Mamani. Close Korea e mea ka atoa. Kai ke nau toi tokanga tau, ai ke nau toi tokanga ki Mamani. Nau nofo raki. Koe tano he motua he fitua na sio he masiwa. Koe ni hanga ko whakahoa ko me ni mango fulu ke no tau tangata koe ni. Koe ni tano koe no ngofoha. Una ngā ue I he Samsungi I he artificial intelligence. Engineer la artificial intelligence. Taha ngau pe Korea, taha ngau e Frisco. O sio ko ke advance whakaukau he ngau e ai hako. Ka me lava o langa e whonua. Ku tako pehe ko he whaikipau. Ko tangata ia ko mea kahakape. Kai kapakau, kai kau e otua. Ko tokula noa. Aia. Aia ko hanga ko o whatone ai. O ko tuia Korea. Pa na kai e nau pau mo otua. So ta ko tau tuia tau tolu tau kau mo otua. Aia ko sio ko no.
Elito, o tala noa gone, tala taiki i palofesa gone, kako fai fikau. Elito ni tala noa. O mea unau teu ki nau tau tangata. O mea ko fei lau. E tau tangata ko tope ki nau fei lau. E fei lau e tau tangata ko ini, maa e tau tangata hoko. Fei lau e tau tangata hoko, maa e tau tangata hoko. Pa kuhinga i, lava malanga e fonua, E koutui e solo o kuke lava tala mea koea. Ko mawahe mai me i mātua. O hao nofo i o kalani. O ke hao koea ka mata he fo i re wolo. A nge au kilomita ia e wha nge au ahead. In terms of infrastructures, in terms of everything. Ka koe, ahead koea koe, koe sei lau e tau tangata ki mua. E ka mauna e mohe tau tangata ki mua. Te ke hiki mai pe me le wolo me koi i wamau ke le wolo tu tau me. Ea ko kou sio e mahu inga pa ko mea ingo ko wha. Pa o hake i whare area. Ai mahu inga ke hoko e whare, ko e whare whase wāneti. Ke nau whei lau, ko ui ko takai mo tō tangata hoko. He kapau e kai, kapau te ke sio koe, ko wanga kou sio he mindseti. Ko i tau mea pe tau toko katoanga, whasak katoanga, whasak katoanga. E unehanga o hake u mea lai. Kau au pito e solo e ki reiki mai au koe ni mea koe ni he to. Koni la. E u revisit ange ai tunga wha politikare whanua, tunga wha mindseti, mono wha hoa mai ke toi ngau. O e mamani. E te tau, te kuanga whewhi. Koku whaiksi o tahe u tā oe Amerikani e taha fitu o walu taha fitu hiwa ngofulu taha walu noa o no. O sika ke fuke ngahi tunga whare mo e mea goia me ataka i o tonga. I ki mua e kusio gohe taha hiwa fitu ngofulu a. Ka koe foi transformations ui koe e lava mama ata mai te ako lotu o nau turi fuai ai nau whako whatongia o ko wongo i au bito ko lava au bito sio e me au toton ke alu ke whanua e mawahe me mindset e whahoko eiki pa bahe ke lava o transform pe reform e koi kai menjin goia solo ko whapapau te kai peke te mawaha tonga e me le olo kai. Me ko whetau ke me mo tō tangata hauni. E te whetau ke pe tau whanau, te whetau ke mo e te arak pe na whanau, te whetau ke mo e. Ai mau inga koko se tau lava o ti temene tau destinations, Tau lava o whei lau. Hange koe ni, te whatata pe mea kone. Ko ulawa ke ki artikolo, o tutuni e pare mea kone, a haa moa. Ko sio ko ngahi mea ni ko na te tonu ke tau tai moa. Ko toa ngahi kau maha ke mau, ke o mai ki nusila mo ave ki India. Whiunga mo te miliona ai tokoni whapanga, over he miliona, Pei gato he pureanga. Pau whairewa tokanga mawahe, ke langa ai tunga ai punga mo ui, ke lava ai o whai ai transplant, ko katoa ngahi, rikulu te kau toke tā, pehe tokolahe kau nesia, kau toke tā, kau medical expertise. Kono moni solo koe me ai au toton ke tau whai. Tau raki mua, ke mo i lere kakai. Te ako lere kakai, ka tau lava langa ako mua lere. Koe whahoa koe ki tau tuku e umea e koe ia, o hangeu, second priority ia. Ka tau alu dato ke ai kātonga sipoti, ke hause sipoti, ne
O se ange ko ia ko pete ni be financial pete be tana ki mai. Ile ko ia o ku o si o pe he kai ko ke taulava prioritize lele. Ko so hifo kai ke lava tau e moana ki tonga. Ko nga ko mea kwa paanga. Ko se hifo ko e whio mo no kilo. Ai no kwa paanga ke. Si ia ua ko mea nei to don ke tokanga ke pure anai. E ko foi ngai me te ne hanga o mai whainga reformations. Mga dimension niya din lava riliw e mindseti. O mai e ngahi whainga maari e goiak. O tui nai mei mahu inga hange whau. Ai akapulu ia. He koi unga wai e ngahi koi whanau o ni tau tupu ne taimini. E nau stio koe I te whai hai mea koe a inspire. Na osi lava sio ke halanga paanga, painga maari e akapulu ki o tau whanua. O spoti koe ni no whai ko o huia e tolo tāti, o huia e hoki, o huia e whananga hau, mea eu, that is way waste of time. Ke tau hanga, ai ako si o te gai ke tau nofo whakakau I lelei. Tau alu pehe ulunganga ngā maheni. Te ke tau whakakau I lelei I he return of investment. Koe tau hanga whakamore ke silin I ha mea. E tau mao mechi mai se hano return. Hano benefit. Sí. Kaya ko unga pe ku whatala no pe e ku mari e ia e ku I korea vahe matua ke whekau koe ni. Koe anga e nau tui nai tuku. Ai koe pehe koe au palestini hoko tolu a korea na nau whakapapau oku koe ngahi veliu whakarisiane oku no oloto ki ai nau koni sutone. Pea mo ui a ke kakai. E koe pehe koe motua nai whakapiko pehe pe kakai a korea. O te ingoe nei, nau tuko a korea ki lani. Ma furi kakai o whei laulau. Ari e buko. Ai, whata anau koe pivin. Ko tui koe, hange koe whamatala ko ke mai return of investment. O whai hinga hi mātua tō lai. Ai, whakaukau ko ia ke nau whanau. Awa ako I nau tolu. Whakapau ke mao scholarship I nau totong. I nau wako ko ngā. Ko hinga ko nau kahau. O whai he whanua ngā scholarship I hang ko tonga. O ngai whanua ke. O AVI mo whakaukau. Ke nau wako ke mama pa nau foki mai o ngā we e tonga. Ka ku pene ku kau e ngahi mea koe return of investment. Ka ko wilo I ku osi ai whanau ko nau osi ngā we tonga. Toke tā he whare mahaki ko e lawyer, kau lawyer. Koe nau ku oratu ni I ta whaaki ko civil engineering. Ka pau e mauhanau ngā we tonga. Ku o tui mahalo ku monu ia tonga ko ngahe mau ai nau mau e nau tole mamona ko ia pia mo uhinga. O tau whai ai whakaukau ko ia ke teke whanau ke nau wako. Ke nau foki mai o aunga mai whanua. Koe whakaukau ia mahalo ko te ku whawhiawhia I he tau whanau koku ke whai e pive. Kake, ka pau ku wahamea ku ke loto ke whaoskia ka kou tau ki whia awhi ki he te whaaketa whika ake pia mua tunga kona ne tanak tunga. Tau ki iafe ki ki isiu ko mana tu I hake ke whakatala no atu ai. Koe so, kore te beo ke o whamalo te beo ko kwanto whawhine o whamiri o kine ki o tau ke te mei manilai nau. Mo o tau ke te pe mo o sipilings e nau pou tu ta whaki ngai whatongi a motuani. Koe kai ngā tai koe ngai
I friend mo ngai ka ngā mea. He ko hau koe ni. Pai eu fi lau hingoa solo he. Pai hoke tui a huia solo ke mea koe. Oko tui e tala ofa. Oha mea ku ke hanga o fuaki. Tuang ke more. Koe ui koe ne. Koe ui koe ia. Koe ui koe ne ngā aue. Tene whakafoki e tuia ka koe. O au. O riunga te au. Ka koe mea ka koe mea koe oku fisi mo ai au. Tala ofa koe ia. O iku. O ke maua e moi tangata. Ngahi. Kua ngo i koe he ku whalau mai pau alo e ofe ina he. Ngai kau ngā mea. Kau tāpulu so. Tālo tāpulu i Palm Spring. Pea koe ki motu ai na manga au e whatahe pot ngau e ako. Ne whiwhia koe. Koe mau koe pare koe koe no ki whahafe kau ke. Hao mai kau ke wala whaka. Tala noa e. Little did they know the contributions o argi sore iki. Tu mai pe kua ngo i koe ko hange e beha futu mai no pei lau e kakai ku ki pola ko di ko ya lava le e fatongia ke o fe fine ko ni koe ki au hange ha foi whaka mao popo koe milestone au hokat ka mea te kulava au fatongia ke kau hange ko patana ako lot le ne whanga kui soro mau e whanga makapuna na whanga mōpuna kau hino peka te au ai hala whanua ko whaalawe pe whanga koe ai mahu inga koe ako inga ako mahu inga ke palanisi kai lava ke purposeful ai tau mua ai nau. Kua o mau e whiwhia lai, e mahi no koe koe whaamu e nau o ki tonga. O ngā we ilo na lawenga monu ai tō tangata hoko. Kaya ngai whakau. Taha e o ngahi opsinia yang hala fononga e o mai ki Amerika ni ko matuko ko au he pisko tau ni wani mane ngau he pisko Amerika sa medical doctor ko hangat ko di no sila Australia ka we he option na os provided ti o ne o mai ko ke foi mga fa ko ni so ko hanga tui da fatu PGP kai ya wa manaki te foki ki tonga o ngau paprika o tu ga nga bea po tu mahalo ko life purpose pe ko ju I lau pe ha me pe ha fo e fa ka e pa nau ta ha me nau no fo pe kai pe o ko ju hanga fa malo hi e ko tamai o ta ko tamai ge nau ke yo ha ke ko he a ko ne age o de lau go kita tak ada kau agri sih kau tapi mungkin dah strike atau loa kau puri aku first bentar ya kau kau matu ke kau ke foki kau nak fanau kau keyword kau me kau hu mai kau matu kau me office kau puri aku oke tu motu ada fifi masih sana ke motu ada boleh au time go ya fai wa go ite amini so mo ilo e vai ta pa go e fai wa ite amin io saya ga ite amin ba de mo e ke fa na u pe ta ga u pe
e lau tabai e ko lau tali bale saga jamini e la ti spirit be au e tambai ki a hange go fa la no ke pin kala ni e ksio go ke function en role na fio on fa le fonua ko e fe ma o ke ma vai me no fo ma fa le fonua fe ma be ke elevate ki olunga ai fa le ai bo ta ko ko e executive ko ne toki misbehave be ai fa dau and doctor when foi Friday a be pe e u report mo to kapa tai ta tau pe o na fa no be ga na fo ki leva ye se away no behave we you ka wa we he daily operation te no fa le ri na to ma we nga pe ke ata ene koko o hange ha hangi ha oversight ke fai ge point of reference for solo hanga tau o fabricare imagine ga banega ja kavana general ga ja palestine ga ja tu ene oversight ke fa le fono takta hau ku bene fono o hey white la inu pe akaita tontu hau e kano atamaki kage o fa ma bo so pa te fa ma lo lai ko family hen nau toko ni mai ke e ku fola ku ki korea lava i foke me ka to e ku fam piska to ko mo to ko e fa na na wa ta ta denga ko to nga le mo na fe na na e me na na ka ka u e me na ko le ka na to ko fa ina ko singa we te we na fe ga na fe ga ki korea ana e hoko ko ia ko i ta hina ke ta nei nga we ko tonga fa loya ke si vole vi sini ma ni skola si pende ala ke ki New Zealand we ke go na fa go graduation ni we ke na fa ni orientation ni ka ge la ba ke moya ka ge ka ko fa ka to na hoko ki okay sini ko fa fi e family ga wai ai palo vea pe kau kore au pe in failure hold your head high in success keep your head down then provide the balance humility and resilience kako fa malo solo fa tala no mai ta pa ko ya pimening mahino pito ai whakaukau koni pe mo tala no koni kawenga ta kamata ko kawenga maho inga pito ni neongo o kwafifia ki o family ka ko konga ni hono falo to lahi ko ia ai o tau e tau whanau pe mo tau tupu ke nau tokanga ko ia ki a ko nga ko nau ka hau pe mo tonga foki aunga ki ai o na e fai foki whakatala noa foki ko ngā foki he ku ke mahino pe foki ke kakai whanua na e tuku koe ki tua i he ngā ue pe koe whamalolo whataimi i he isi koe ne ke isi koe na a hono tukuangi koe a pita hopoate ke wholau koe ki Amerika pe amo e ta whaaki koe ni ke whamauanga ko te koe ki te whetala noa ta whaaki koe a kos mahino i ke kakai whanua koe ko ngai ni ko whetala noa ke he koe ongongo na o mai ko inga koe ke foki a pita hopoate ki tonga ki ene hopo pea o ku koe ngon koe na heading mai na wakai foki ai na ne pehe koe hangi ka whafoki whakapure anga pita hopoate ki tonga o whafou he Interpol koe ni Interpol koe na kau polisi whapahapure anga ke koe ngā ke alu ki he whtutu uni koe whakamau ke whai hono whamau i ai. Taim ta tau pe whoki ko whakakaukau atu. Hange koe tau whakaukau ki ai.
mo ni be ko va ma va ko pure ma va he ni ko pure tolu ni ka wen nga pure tolu ko ia fo no fa ma wanga ko ai be mo no fa nga la ki he talanga ta ko ke fa ma wanga mga hinga pe he tem ta tau pe fo ko tau sio atu ki he ke mafa tuki tuki o ha fa hinga me na hoko o ki fa ma wanga na ia i foki ai palangi na fie ma uia ki o mai fa ma ui but au toki haka ka do haka bita toria ko sfai te palangi i fisi mo ha mo aru i Amerika pe ku fa ngonga ka kai ko nga ke mafa tuki tuki ko me na tuku aki hanga Interpol o fa fok fa fonua mai ki o mai fa ma ui ke ma ui fa ma to nuka ku tige ki ha me pe na me to taha na no foi tonga na ne fai ngahi ulunganga COVID au pito tata fito ki whanau iki. Pena pe mau ki whamau i moia pe hola ki Amerika. Ku kai ke u whanonga ha whamandala pe o mai ki tonga ki whamau i. Ko ngā hi mawhatuki tuki ko mea. Ko ia kaku o wale he headline ni hono ai ke o mai pe i tō taha ko ni ku. O ku kai ke u whapalapare mai e ka hau. Ke tau o mai tari ui ke ngai mea koko o mai. Ka koko uhinga pe a kuia. Hange o ku kai ke fu make sense ai u mea pehe ni. Ke puke mai hataha ko hinga ko hawhainga. Ko ki hopo pehe o mai whakapure anga waha pure anga kau polisi. Ka tau ki whakangonga ten ke ngai fu mea lalahi ia o ku COVID a pito pe a ku ke USCI ai whanau. O koe ke lawa o mahe tawa aki koe ia. Ka koko at peka koe ku ho wakai ki isiu koe ia. Oye solo. Na pau pe mo au he o vale me koe ia. Ako taimeni solo ku tui ai o koe ai e. O koe pepe sai o tuahe. Ngai mea pe. O kai ke u amanaki. E o ku wau pehe. O alo au pehe. E koe taimeni o e ne hoko tai amene kina pehe. O ka taimi le wai o ko wai e ku tui lahi o wai pepe. O wai tau mua o wai e uhinga he. He ko isi ufo ko ia taimi keni ta whatara no ki ai. I he keisi o uhinga i nai. E o hanga ko whatonga i o hanga ka kai ia he ongo whahai he. Tako me whai whai loba. O wei le solo ipsio. Koe whaito e neo, koe isi ulolo toi au ki whamauanga. O kai koe ongo whahai. O wautui o mai pe ai lami koe ni ke whilau ia. O kai ne pepe, koe tangata i ki whokia koe anga toki ilo peau ki mui ai tuunga koe na ai na i tuunga i fitunga fulu koe o no whare a koe Palestina sasi kai o fu mahino e anga ka kohono o mai o whi lau i mga whaa koe ni o toi au eo o kutari le leibe tanta i ki e pau tari kako anga penia he ka pauna e pehe o ku waha mahu inga ke whoki o hopo o toi au kai ka mea palpare maki ai koe ka koe whakahoko ange pehe ne loea koe whepau ke hau ke hopo koe mea koe a koe u meta floors pe ia ke nau pe ko whaire ai tangia ke Supreme Court kene si ofi hi fo review fo ai whai tūtoni ai whamau polisi ka paua whainga viri ki kihi ia si o tennis beyond evil he si o aku ko yo amanaki au ko yo tu ia we o kuia mea pehe o ko yo amanaki e malava ke hoko mea pehe ka pau e hoko solo and there is a greater purpose me tau lava si o kia ko mea kona o ke hanga o mai na ia palangi kona na hola mei wawau o sin ene tamde ano mari o habi hola e o te hola pang hola mai ki
Ko ngai keisi au tonu ke pesiu justice. Ke victim me. Kana hoko me ko ito. Hala ki nau te ito ana to kai. Ai to tahai na ni hanga private police ke ne to ai fai to kona tapu. O me he fare hipit ngahi whamoni koe o wale beku wholau ia kai pege ha aia kai ke ngata mau ia moe trucks toi private polisi ke to o trucks o wale beku wholau ia kai pege ha talano aia ngau ia ke Interpol ke whafoki atu Pawe toko taha koe na ke tāno mai koe nei ni ai ni passport loi whalau mai ki fisio ha ia o vale o bita whalau hi fo mea po o na mo ni koe ke mo oni ka ko pe o mea ngari vale ka pau o wa o whainga whakau kau ki ai koe mea koe ko mao me loia kia impossible. Pero we kai pege palo parema ke pege palo parema faka fola u anda iki ia. Ya Paul o ku chenweni ai u waki i bongo te hopo me mea ni solo na wo si lave atu ai admission he fala mau o ku kai gene ilo tangata iki. Pena kai gene nai saini pe hono whakahu hono whaile atu he koe whaile atu hono kaunga mea pe koe loia koe nani whaile atu hono kaunga mea pe koe mea ko ilo te rea he nana whatou loia kou prosecutor hono whakailo koe o oku he bribery ko naua nana talatalaki ko ilo hono kaunga mea Aia koe awatu ene application kai ke ngata ai koe private prosecution ke ne hanga ai o whai e foi ki hau ko si hoa beta hai ke tau whehu ia ne whai tūtone everyone else pe koe hae ma whai ui ai ko pau ke account ki ai o kai ke aha mea e koe whakare verewa he tū ia koe aku panau tau rea aki even ka pau o atu katoa vea lahi e kukolo a mo ngahi ko ngā kono ai e mea o totonu ai ko sio ko proje fu I volo ko ni ene persist yau unimaginable e time da dau o mea ko tui ai great purpose tau palpare ma tau toria ko tau longo e funky makini funky mofisi funky lavea funky pego me ai mau inga ke tau sia da tau hai ai purpose behind ko me ko ni no kau au ya o vale ko pe to wo apply ke Interpol ke fa pure angat ko hai ia ai ko u feu ai ia o fai e feu ia Interpol ai ia o fai no extra tight ko no ko ia ko ne foi idea o ko ke fa hopo ke fa hopo e ko ya mo atu ke hopo si o dia mal pe Interpol pe wa atamai he e fo ma wa o fonua I fonua de be pukilani that is a no o pe o futunga fa maia apa ya okay ko yo amanaki ko yo ilo pe ko ma o he kani wa me fe pe ko nanga ene pe ko ha pe wa ni fainga vendetta ko yo amanaki o me ai
Oku, ke kwange ko lau ke whakaukau whaketahana o hake I he press conference na whakahoko he paremia pe mo e pureanga koni I he maru wikosi. Na e whae whihu iki ai me kau whae ngongo ko I tonga. Whikao aki pe mo e toko taha ko ia na e mao mo drugs ko ia I he panke koni Reserve Bank. Ai na e o se whai whoke me ai ka kei whihu ia whoke ka whae ngongo ko tō taha koni o ku na e o se mahino pe ta wha apolo kalama ki mua. Na e tuku hifo e lahi koe kilo koe na ne mau. Ko ngaka ngahi tau tea, ko consequences ka tau tea, pa moe, ka mea lahi fo ko whelo toi, ko whonga ngā ue pia, ko whahoko. Ko pau e lawa ki whamaa ka ne tālai ni koe nei, pa e mea, pa waki fu I lau ke toi ngā tuko iape na e lawa o tāla. Ko konga na e whihu I ka whai ngongo ia ke pare mea. Ko hame oku kei tau hi holo ai pe ia, I he a polisi ko I nuku, tika ke whaiha tau tea ia ki ai, ko talo ne mea ne whi ai. Pe ko whai ngā whonga pe ia e lao ke tuku pe ai, mai o se taimi ko hono tau hi. Ka koe kongai ko kore atu, ke o wahi hao te mau ki he tuunga ko ia, au fuoloa ai hono kei tau hi tō taha ko ni, I a polisi ko I nuku kai ke whai mo whakahoko tau tea koe nei whakahoko whamawanga. Ko ia so. Na o ki nā ko si uia e whakatapa e ke umea koia. Ka koe u konga whukia nā ku uhinga e kanga. O te revisite ai koni suto nei ke ngai. Koe whatongi ai e pureanga, whakarea pe whirea koe pureanga. E nau malui, ai totonu, ai mo ui koloa, o tawa taina, ai kakai totonu tukhau. Na uhinga I kuhanga ui, he nega ke uhinga lelei. Pe na kostara no pe ki he mea koe ni, pe mo e paremia koe ni, mo e Prince Kalau ni, ki mua he, ai mahuinga ke whatontone mea koe ni. Ki mua ni he whiri paremia. Na aku o si ui e police commissioner, atensenyare, pe mo e loia pe koe ni he kau polisi, whekau aki pe mo e isi o koe ni. Na ia e nau tari ki ai, pe na ia e ku advocate e press conference, ke ki tuange e nau space, o kumahino ka te au ia, o anga ia e nau whakatala noa, neongo koe ke uhinga ni rei kau, ka wea e mea, o ku nau after, ai koe mea koe nau tukuange e au, ke orewange ke osi, pa nau kampe ko tamai koe mea ina nau uhinga e nau whai tutun ko ni. Ko ngā koe ni koe mea inu mau koe ni. Pa nau uhinga e ki pehe koe ki tuanga nge. He kono mua ni, he kai ke ospe tau tāno kai pa kis apia e umea koe ni. Te tau whono ngātu. Neongo kātoa umea koe ni kua pau pe ke tari hui. Koe mea kātoa pe pau ke uhinga le rege ata mai tangata. Ika ki lawa tahaya whai tūtuni. Pea eke te makatunga ni whai tūtuni pa tā mai kai ke mokau mo toloi. Lo tongo au wahe me tukau e whanua. Ai ko tau pehe hanga koe ututuni e kau whamau ke sila I hopo koe ni. Ke oue ave koe ututuni koe ya. Ko pau ke nau tali ui ki ai. A nau tuange pea spacey koe ngā. Tuang pe ke tau te ka pe ai he wahi pe mo me e kei whakawhehu ia pe ka kai ke uhinga e tau whakalaka mai pe tai tali whehu ko awea o whao ia himself. Koe mea koni te tau alpe is a ongoing process. Peko tui e o hake pe whare alea, te tuadon ke o hake pe whare alea, he ko pau ke tau tali ui kātoa pe. Koe tau tala noa he transparency, accountability, rule of law, good governance. Koe umea koe au pau ke uhinga lelei. Kātoa umea koe au uhinga lelei.
Porque tu ia que eu wai pe na unga fa matala pe uhinga le be wai je uhinga le pa de que fa tu e wai ja ta haya e nga po la ta fitu pa albo no pe a police e ta fitu go na ia be na uhinga kono ki di tau hi a police he tunga na fai nga o ke te la ve tau ai be mo ngai trucks kon ko spast ngai to si ku pe ko hai nau kai ka to e me go ya o te nau kau te nau short chain se ka kai o to i ko me go ya ko fatongi ai ka fa fonga ka kai moi ka kai ke nau hold te nau kaulit ga utaki accountable and responsible. Piveni ko tui mahalo ko ngani ki whiwhi ko loto ke kau ki whaosi kau ki atu pepe ko ke aha o mea ke kunga ku ala ke pe ki whiwhi he pe ko ilo pehe ke e fu mama o e mea ko te tala noa ki ai ko tui mahalo ko tui so i fok ma ko to ni main hono o hake pe ai whakau ka kai ke ko tui mahana ko ha isi o kuna ho ha ki ai ke ta whakaosi aki ko ngaka ta taimi ko so i fok ku o wapita ta taimi ko ngā kulahi pe mga hime ake he ku o ku ke tuku adia ta toki hoko atoa hata whatara noa hoko. Ai ko whehui konu una o mai ko ni ko ko whio aki pe mo e whakahae na le soni o kune kei tauhi e ngahi fu rekoti ko ia ki he whio aki mo ngahi fu lau miliona he passporti ka ku ke he pe ngahi whakarea ko o mai e ni ihi konu una loto mai ke kore atu mua pe kuaha o ilo ki ai pe kuaha o wakai ki ai ke he issue ko ia ke o hake pe whika waki pe mo e paanga ko he passporti me whaunga was mai no beke ka kai nei ai whaunga ko nei whakahoko aki pe me mea nei hu ke passporti ka ku ngā ko toko lahe ni iko ni kuna huanga o mai ke he whakau kau tatau pe ko tina na mamatai hapo kalam ka ku wat pepe pe ku ai ha ma o ke ta whaaki ko ia i whamatala ko ia Nelson. Solo. Na ku whanongo hake ai. Na ku whanongo hake ai. O kai ke whalalanga ka au e whamatala. Te wape foi point pe taha pe goe ni. Te ne hanga le vai o whehuia ai reliability. Ko whamatala ko nau whanongo pe he tokua na au ki he fitu afe tupu. Ai passport ai whakatau he taimu goe na fitu afe tupu. Pea koe mei i tolu mano ki wha mano. O ke passport e taha. E sol, Ana nau pehe koe wano pe koe tolu ono miliona. Nai whahu e pange Amerika. Nai mau me passporti. Ia te ia bego o si loi pe ia. He kono inga he koe ke pure ai whakamatala. O pure matai fika. Ka ke riunga wha mano ai fitu ha. Tau pepe tau ai pe fitu ahe. Ai pe fitu ahe. Koe re uangea wal noa miliona ia. Anga fe ono tala mai fitu ahe ai passporti. Wha mano i mahuinga ai passporti. Ka koe tolua miliona na tānaki. Rotongo ea ka ke riunga wha mano. Ki fitu ahe pe. Uangea walu noa miliona ia. Kake na wao na me o matai fika o fai tala noa. O ko feu ya ko ha wega. Hai o hinga ko ke o mai ai fa matala ko tau be ko u fa matala ya. Ko totonu e kakai. Ke o mai. Hai o hinga talo e hoko me ko ni he walungo fulu.
te o de to ki lo ba to ha fa I found it illogical ai ngai fa matala ko ni ko me na ku ma u me helili ko ni stuto ne ko me na ku ma u ai ko fangia u ano mono hingo a mana u helis ne ka o me go ni he ku kore ki he va ko nei mu ke sini pete na la provide mai ai compositions o kau o Asia o tangata i whanua mai Asia o nau ewewa ki tonga mai kau Asia o nau o mau pego e business license ke o ngā ke tokoni ke whai tōtoni ke kaimua goe nau whai whai fulahi ai hu mai riskere kere kau se aina ke aha polisi lelei ke malu e whanua pau ke peise he teita pau ke peise he evidence ke tau lava whakafuafuai hai meu ta ton ke tau whai kiven koe tokolahi oe hala ke ne te ke o mai e umea pa te uku whatala no peke pirinsi kalau ni mana tui o kai ke unofo ho ha he ko whare area ai mawhai pure he whanua koe aha koe ki mua he wanohongo fuluna I he tui e mawhai pure. Pe me he wanohongo fuluna ne relinquish mai e no mawhai o tuku mai ki whare area. Pa ne ohake rewa, pa na ni pehe rewa, e pepa pāloti ai kakai. Ko hinga na ohake tau tolo tō tāwhitu. Ka ia haku whahinga mana wahe e taha. Ko ki ha whahinga mea, he kono uhinga, koe mea ka tō peo pau ke apuru I whare area. Mei he wanoa ho apuru pau ke fau mai I whare area. Mana toina toi ai mawhai whaula o ia ai whataha toko ni he taimina I he tui ai. Koe whainiriu kone wanoa ho apuru kai toi aha. Toi eik fulufulu I tonga tene lawa toi whauhalao. Ka ko whare area pe. Uhinga koe ke haa iau ke umea koni. He toko lahe ka whawhonga kakai. Pako uhinga koe pehe koe ko whare area tene hanga expose mai umea ke lava kakai kongaia o tauhanga educate kakai ke whakapoto e nau whiri hono o mai u issue o tala noa I whare area kongaia e kutui kai ke longoa a whare area e longoa atu a whare area o uhinga o haka u issue whewheka I ngahi mea o whilawe ka moe kakai I whare area ke mau longoa a whare area ka nonga kakai ito te koe aho pe nonga whare area, koe aho e longoa aia wha atua. Uhinga e vela nuku alofa, uhinga e ngahi mea kehe o longoa ai e whanua. Ki aho e o pala e kakai ke pege nanga tuka ki, e kakai, o mea ko ni ko whaare aki. Koe kakai tonga ka kakai lau pis eiki, ka tau ai pepe koe haha mea, ha whai hala ai ho eiki o na hua peha ki hawhanga ai ka kai tonga ko mea le reita sea le reita ha mea kai le reita ha mea ka do le reita ha wa vege ko hanga ia ho tau natulai ka ko ne alu ko o polo uto mea ko fai hala o winga e ho ko e u mea ko o kai ko mea ia I tonga pe hoko ia mama ni furi pe he ko la o ia natula Pimen koe ai foki na kai o mamatau he kisiwa he polo kalama ko wat pa ko nga ke toto la no ase ke fe ko ai ko I whakamahina no ko mai pan une pehe na uhinga loia fituafe ke passporti whamano ke passporti fituafe kai tāna ki pe tolua miliona ai ko konga ia fe hui he loia ko fe ai toi ngahe ko osfika ibe he taha kotoa I loi ko hua valu noa miliona. Ko konga ia kune ke whakawhihu I ko whe toi ngā ko tolua pena na lekoti he ka pau ko whakau ka uia I he mea ko ia ko mai pia he kuhe na kai ke I loi au ai proklama ko niki na patamua whewhe. Ko ua ki ai ko whakau ka uwhi ta o alatu ki I whare area mea kotoa pe pa whawhia maari he kumaulawa area I ai
ka koe whakape ma taimia o koe peke o mai o mea ia mahu inga ia ki whare area. Pe koe toko lahi pe whaha ia koe una upureanga. Even hana o mai ki whare area e kai la motor ke taofi e ke i pasi pe ia alu. Ka kumahalo ka umawai e ata ki tua koe ia. O mai ki ai pe tala noa i pe kapa e tari ko. Pe koe tutu nia e toko uano i whare area. Solo, o fe mau peke na wanga mahi noi. Na ia e fe tu ke he na te malawa whaua e lao. Koe tuka e tai mini e koni sutone ke whakatau e passporti pau ke liriu e koni sutone. Kai liriu koni sutone i fe. Liriu whare area. He loto ki ai ahai. Toko taha fitu koe kakai kua pau ke nau loto e toko lahi ki ai. Koe me ea koe ka whanongo mai kakai ku hiki ni ma whakafofonga koe ke tari ke whakatau e passporti toni ke ilo he kakai. Ai feitu ke nau whiri ai. Kai ke kako poini na aku. Kai ke he kai ka pau e o mai e mea koe ni o mahino koe ke whi maari ke kakai. I kai malawa ia. Poini kono ke he koe whakatau e passporti ki mua he nai. Ka atoa pe mawhai. Kana ia i mawhai ia i he whatato ni. Ke nau whatu lao. Whaua e lao ke liriu e passporti ke ngofua ke whatau. Whaua e lao ke tau whi mitia ke naurea ke umea koe. Ke confidential e umea koe. Oku kehe ahoni. Koe ahoni koe whatongia e kau. Ke au o smahino e ka au e taimine whatongia e kau whafofonga. Whakautange e solo ka pau koe angai whakakau kau. Koe o mai pe o whatau hoske o kabineti. Ka pau koe angai whakau kau. O kui kai koe uhinga ia e o ki whare area ke malu e whonua. Koe mawhai lahi taha. Ai koe kou tāno ai kup taha iwa kup fitwalu. Koe mawhai hei kai ke malawa whare area ala ka sirini. Koe me koe na kutukua ki e pure anga koe he na o whatau wapuna. Te ke o mai whare area. O piti ke sipoti te ke o mai whare area. Koe ke o mai koe mo whaiwi anga maheni na pehe anga wharere kabineti. He aha koe. Ka koe uhinga ia ni ke he aha koe he na ia i tu i e kabineti. E koe palopare maa ia. Koe aho ni he ka iaha mea ka pau i tau pehe o ahete kabineti koe ni o whatau e whare ai mea. Koe nau mau ia koe ni sutone koe taimia ke ngā ue ia i koe no laku na tori tori. Mea ko tau peo pau ke hau i whare alea. Uhinga ia o tau reform o he wanong fo. Koi. Ko tui mahalo o ku mahino ai whakatala noa konu ke o mai. O ku ai be menga isiu ia te tau hoko a tatol he tala noa ai hange ko ke o mai. Ka ko ngako ta taimi e piben ke whama apopo mai beha pau ka meo ke loto ke ta whakakato ke ai. Ka ta toki hoko atu. Ko ia solo, mahalo fe unga beo ko hange ko whada ko fe pukai panga mare ko ni ke. Whakamalo beo ke kau ngā tāpulu, kau ngā maheni kau e nau e ko i heni mei ko e tama tāpulu beo ara hau alu mau tāpulu ko ngahi friend be mo kau pou na o mai o ave motuane o ngahi taki mamatai ngai feitu o fonuan ka ko whakamalo ai beau ia kau e mea o ko fia lahi ai solo na ku hau mei tonga ko sukana wangi au walu noa ngai mea fua ko heni ai ko wangi au walu noa ko fetu he ta whata nima o ku fua whamui ko ni nau te au ono tolu ai ko te au ono tolu no foi ai walu fitu ko ngai ki liriu ai e timo ki whamalo sino i malolo tokoni pe foke umea koni ki hoko foke ai ki palpare magoni ko mo pita hopo ate ki
ke hoko e isi ni o tupunga i e kuki mawahe mai o hao alawa i be mo e tana tunga alawa i po rikawa. Ai te tok whaka he weekend ka auki i forward o kalani na o alo e bigi fish. E i whaafe mai mi la se ria kau o me ai. Ai o ai mai mau ki whea ka pula i te uki au i ai toki whoki whai bigi tonga ke i uke wai peleri o te wai bigi whare are. Kako whamalo a tau solo mai whamari. Mana toki lawa beha ato ki program pe tai u ka au ha. Kako e koia. Kako e ai pe mo funky hopo o me ma taimi pe. Ko kawa ni me solo ko mo pe ko ai invisible hands. E ku nei kai fo ke wa manaki ke ngau fo poi kare pene ka wa manaki ha ka ku tamai interest e lao mantuko ko au mo ko fika sainis pe ala ko me ma nau fika sainis ka to au pe nau os me high school ala whakaware ka awia whiri toko ua ko ngata mai ki ke la akolo e ko he futapa klahi moni ke ku ngau e whapuitare he kusio me nega ki o amanaki au kia ke ilo i pe ngau e kaulo e ma expensive o whafupa peni ke mau hopo koni he bribery hopo he bribery hopo he ukerekere Oi, totongi ko kaulo e ako ua mano pe ua mano tupu. Tapo aki lahi moni ngau ngau e kono ko. He kai tuku o mai kakai e nau ngahi hopo. Mo e nau ngahi siufa kere. Pea koe tapo aki lahi moni e kulawa pui he kongore kākena. Whai mea koe. O meet the standard ko expectation mo ke mau. O lava tokon ke ngawe, kau lava ki malolo. Ako lahi kakai heni he wau mau whetau laku nā maa mai nau ngai isiu kere. Ko oangi pe wharei, wai whainga ko tange tonu hia whai taha, whatatau ke mahino e lao, ai whainga ko tange waha muta tonu, e mo eki. Ai o pehe, o kutokoni au pito ai hango ko whatanoa, unga whatanoa gai ai invisible hands. Kulawa sio. Ye mea na gai ke amanaki gai. Ka hoi mea e gogo koko. Moi mea. Ka hoi tui o gai pe greater purpose. Paku whakawhiwhia ka au e kusio. Ngahi kai ke ngata peha no o mai e whekau. O mai mea ngā au e ke whaia ke whekau. Ka hoi whakamalo atoai. Ka hoi o katau te kape, ana mau beha whainga maare hui ka au. Kau tok heka tuki nusira. O te mau beha mata whainga maare nusira. Nea o ati ai ko mahino mai uhopo bribery. Mo ngahi mea ke hepe. Hange whako e kulau goi ki mo a solo. O kai ke mo ua mai pare mea ka au. Nea ngai ne fo. Nau oange peke ne. Ke taua taina pe. Nega ke whakatau po si i ha mea. Ka hoko i mea ko ni hoko ia ke gulere i neongo o koe ma. He mahi no aki pe. Tene ko ui ko keisi ko pita. Tene puke minista polisi. Tama te a whipa mo i pirisone. Ka koe ko me go ya o kui kai ke pe ke mo ua mai pe te uhanga o timan ke hange o mai he na wa tu e kai o tau ataina ke au to kon la he ki ma he mai ko ni ke si o le le at ke ye ala fononga foi tau fa ko
ka ko ha be me ho go solo wa ne be go fa dan wa o me go to hi go sto hi ka pa ko fo tu ke pe te ko me be e ka fo wai ka ko wa malo te ma fa mali ka ta tu ka hi ka malo bito pimen fa malo atu he lava ke proclama o fa tu pimen ke ta toki sio he wi ka o fa solo fa malo ate kainga I he lava ko ke mokau mai pe fin he tau proclama ko I fa fono fo he fe fin pe fa malo la he te motol I he taimi ko ku me ho ne u tau le mai proclama au mahu inga pe ia ke fa hokot ko nga tata I taha ai whainga maari e koe ku mau ke whakahoko atu ai ha Polokalam pe aku whamalo whoki he ki nau tolu kotoa pe ku nau wha tokoni mai he tau kau sponsor e ngai Polokalama tata te whito ki he kau taha koe e South Pacific Loans o ku atu mau pe I Aukalani Nusila ku nau iai kau ke fie mau ha o no whapaanga te ke lawa mau ia he noa walu ngeau walu hiva valu kai kau taha ia stalik tu bou pe mo e toenga ko ia timi me South Pacific Loans o kunau iai ke tokoni ko I ha o whainga fia mau pe te lampe ko o wakai ke na website I ku asia to screen babe a pito pe na whakafono fo mu minute pe tol lava ha fo mu mau pe ko o telefone pe ko he no valu ngeau valu hiba valu o talanke ke lea ka staleki pe lava staleki o tokoni atu ke te koe whamana tu pe tau whare wala ko ia I loto nukalofa ko e Page Fashion Store o ku keima o atu pe ai e tau ngahi wala te la peo awhetua ko e tau kau mui he tau ngahi Polokalama mo ngau e aki o mo whawhetu taki mai hanga tu ko ia ke tau mo e peo building o ku lava ke ki whakatau ai wala fo au ke ai mo e uta fo au ku me ia o atu ki ai te lava tori mo whili ai o tolu ko I loto he pesi ko ia o ku notice tu pe I taimi ko ia he pesi ko ia. Ko e tau wharekosi ko ia Francis Tickets, ia pe mo na tolu whamalo lat mo tolu me muri, mo puka ko ia ai VIP room, ai ko e loki a mawahe ki e te ki mo tolu, ko ke mo loto ke treat mo tolu ai, ke to e kau I he kosi ulu mai ko ni loto whareni, o ku lava rei ke mea pe ke Francis Tickets, mau atu ai pe ko whainga mea ngā ue whaka kosi ulu pe mau katoa mo e tau Popwex ma ngai mea ko ia te ke lama mau katoa atu ia me Francis Tickets I loto nuku alofa o ku ia I kotoa pe ai ka ke ngatai ka koe whamana atu atu pe ai kau taha ko ia maka pe mo e kau taha ko ia tesi I Brisbane mo tolu kotoa pe mo fia mau a whainga service pe ku ne whahoko ai ko e live stream ko e maka ko taha whalani me hafua te ke lava fitu take atu fia telefoni ko ena o ku asia te screen ka mo pouria tau toki whilongo aki I he taimi ka hoko mai malo apito.